Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kipulit ke Ribhoi District hadian ke jing twet bajur bat kepala nek jan shipnai kilayo ban kemno yo President ke Sengki Samla Pule Khasi Students Union North Khasi Hills District Unit u Ferdinand Karkamni. Laban kedau bau samla Ferdinand Karkamni ula jrongkti yo officer in charge ke Umyam Police Station baru yo head constable haka khatsan terik urisau arjar khat kendai hapok katai ke police station hi. Kani kalami na kajing huri hura ke belajar Sumer, Ribhoi District, haka bagi pulit kilakem yo way udkot jong ke Seng KSU, bantokit halor kajing syasyo u driver jong ke Bolero pickup. Katkum kesakhi na kajing ringdor CCTV, balapan sa priang ru leng bagi social media, layo ibo President ke KSU North Khasi Hills District Unit, ulak takti ya ki pulit ki bapong uniform, kataru hapo ke jakat rekam jong ki pulit ke Umyam Police Station. Hadian kajing ujor jahar persyaya u Ferdinand Karkamni ula perri no kat bagi pulit kila pelong kajing twet ke bajur. Haga kat pratarik unai weng arjar kat kendai pat ki pulit kila yo ban kemno yo Ferdinand Karkamni na yeng sa jong u hak snong mauro nongpo. Mentau don haka along jong ki pulit hanong po police station bat on sarak tian bisyari u haka kat kendai tarik unai weng arjar kat kendai syaka yeng bisyar district court.